jewe maze kwita Imana amazina menshi nasomye ukuntu Dawidi yise Imana izina kubera ko yamunejeje. Ndatangara. Umunsi umwe muri Kiste muri kaminuza ndi mu kazi ikora ikintu ciza ngo ntagire gusenga ndanezerwa imbaraga zirandenga ndamanuka mva ku ntebe sinabimenya ngo ngangahuke ndavuga ngo Imana wo yita izina nyita Ruturubika. Yaciye inzira ahantu ndakeka ko hoba inzira kandi Ruturubika ni umuntu nzi si wa wundi mvuze wabahiga. Ndavuga ngo Yesu noneho ni Ruturubika akinguye ikintu tokumva muri iriyinga mpaye ngenda mu mujyi sinzi uko nanezerewe ndi kuri moto nibuka kandi Imana ikoze kandi kari gato ndavuga ngo noneho ndasaza uko bigenze gute numva ngiye kuyita izina ndavuga ngo Imana nyisefuririza kubera ko yafuririje ibintu bimwe ndavuga